Nemanja Petković iz Glamoča. Na današnjem sajmu, ovdje drugi dan, kako se zadovoljni sa sajmom? Pa zadovoljni smo, polako ide prodaja, mislim, nama je interes da se ovdje malo predstavimo nas i naše proizvode, šta radimo. Ljudi dolaze, pitaju, slobodno objašnjavamo šta god treba. Upravo to ono jako važno da evo se pošalju i sve te pozitivne poruke. Malo prije kada smo razgovarali, spomenuli ste, nije ovo došlo tek tako. Od juče, veliki je trud, zalaganje, edukacije, pa možete nas malo upoznati. Veliki je trud ovdje uložen, znači preko 10 godina se bavim pčelarstvom. Za sve one mlade koji žele da se bavi pčelarstvom, rekao bi im da ne razmišljaju o računici, o dobiti, nikad nisam o tome razmišljao, jednostavno zavolio sam to. To svakako dođe. U tome sam, poslije nagrada dolazi. Naravno, da. Naravno. I nije tek tako pčelarstvo, nego moram znati. Naravno. A da bi edukacija je najvažnija, prvo edukacije, seminari. Puno važno je i slušati starije pčelare šta ti kažu, ali i novo su vremena, različite klime. Sami znate da se klima promijenila, drugačiji uslovi, sve, drugačije prilagođavanje i svašta nešto. I te edukacije je ulaganje u svoje znanje, nije to ni jeftino? Naravno. Ja sam u Beogradu završio kurs apiterapije u sklopu Akademije pčelarstva i apiterapije Srbije. Prva generacija sam te apiterapeuta. A sljedeću godinu sam završio kurs fitoterapije, pa sam fitoapiterapeut. Šta znači fito? Znači biljka. Spajanje biljaka sa medom. Znači ima li šta bolje. Inače sam po struci diplomirani inženjer šumarstva, tako da prepoznajem biljke i drveće, tako da je to sva priča zaokružila. A vidim i medalje ovdje, ste osvajali? Pa imamo ove godine u Tuzli 5 zlatnih medalja. Znači imamo za... Je li ostala neka? Tamo li se sve pokupilo? Mi smo poslali 5 uzraka, 5 smo dobili. 5 zlatnih medalja. Za sirup, znači zdravo grlo. Dobro. Sirup zdravo grlo, znači sastav jelove borove iglice, vitamin C iz jegorčevine izvučen i med, sve spojeno. Znači odličan sirup za kašalj, iskašljavanje, savršeno. Druga medalja, perga i med. Prvo da objasnim šta je perga, ljudi malo slabije znaju šta je perga. To je znači polen u saću i pčela preko toga dodaje svoje najvažnije enzime, materije, nešto najbolje što ima i lijepi medom. I to prelazi u pčelinji hljeb, nakon 21 dan fermentiše. To je nešto znači najkvalitetnije, ne smije se puno ni vaditi, ni dirati, to ona ostavlja sebi za zime. Ali kad godina naiđe, kad ima veće količine, onda vadimo sebi to. Za imunitet nešto savršeno. Ono što mene zajedno prvi put vidim, kopriva, medena kopriva. Sjeme koprive i med. Znači za anemiju, za željezo, za... Super, odlično. Imamo dosta primjera kolega koji se lično uvjerili u ovo. Koji su radili analize, znači svog željeza. Med i jagoda. Može li to? Evo vidimo ovdje da može. Može. To je liofilizovano voće i med. Šta znači liofilizovano? Znači iz njega je izvučena sva vlaga. Bude baš onako hrskavo, 3 do 5% vlage ostane i pomiješano sa medom. Kao namaz za palačinke, za kiflice i tako. Propolis krema, može veća tada uzmete. Ova, jel? Da. I tu smo dobili isto zlatnu medalju u Tuzli. Sastav, znači propolis, vosak, maslinovo ulje. Univerzalna krema za rane, ranice, crvenilo, herpes. Odlično se pokazala. Eto, ove godine smo nešto zadnje vrijeme što smo radili, krema od smilja. Bademovo ulje, smilje, hidrolat smilja, vitamin A, E, za lice. Znači imamo neki palet oko 25-30 proizvoda. Nama je cilj da ovo sad sve pod jedan logo sada radimo, da sve zaštitimo pod jedan logo, kao intelektualno vlasništvo. Upravo to. Evo, na koji način, svi koji pogledaju, koji čuju za vas, na koji način da vas kontaktiraju, ili ima neka dostava, kako uzeti neke vaše proizvode? Pa radimo brzom poštom, imamo društvene mreže, Facebook Pčelarstvo Petković, Instagram Pčelarstvo Petković. A spomenuo bi vez one apiterapije, kada sam išao taj kurs, tada sam na sebi radio u sklopu predavanja, imali smo 10, znači sedmica po 8, 10 subota po 8 časova, znači 80 časova taj kurs trajao i onda smo radili rad
i išli smo na odbranu toga rada. A ja sam imao temu liječenje proširenih vena ubodom pčele. I tada sam imao 205 uboda, lično na sebi radio, uhvatim pčelu i ubodem se u venu. I svaki dan pisao i mjerio, prije ubadanja mjerio sam pritisak, otkucaj srca, temperaturu tijela. I poslije ubadanja i još nakon toga svaka 2 sata. Može se reći jedan stvarno naučni rad. Vi sa medom možete raditi sa pčelama bez problema, koliko da vas ujede? Pa baš tako, hvala Bogu, mislim da je još to tako, ima pčelara da postanu poslije alergični, svašta nešto. Mislim, rijetko je, ali zna se desiti. I šta je? I htio sam reći, kad se ubada pčelom, opane pritisak. Znači, mjerio sam svaki dan, pritisak padne dolazi u normalu. Znači, ima visok pritisak. I dosta sam sanirao, mogu reći 50% od tada vene. Povukle se vene, jer ja imam na sebi na desnoj nozi vanjske vene. Ali plan je da još jednom to ponovim. Jer od toga već ima godinu dana i već se pomalo sad to vratilo. Jel vi možete to sa vašim pčelama, onako? Sa svojim pčelama ličnim. To, kod vas uzmete pčelo i... Generalno je odlično su ti ubodi za leđa, za kičmu, radio sam po akupunkturnim tačkama. Cijelo tijelo organizma ima 361 akupunkturnu tačku. Znači nije ništa napamet rađeno, sa profesorima ima gdje u koje se tačke ubadalo. Nema se žalite kada se pčela ujede. Ništa, nema žaljenja, plakanja i ostalo. Žaljenje, to apitoksin je lijek. Naravno, želimo uspjeh u vašem radu. Pa eto, dođite nam opet kad bude ovako sajam. Naravno, hvala vam. A i mi kad budemo na putu dole pa da na licu mjesta snimimo i vaša društva. Odlično, ove godine nama je cilj da radimo i API komoru i svašta nešto još, jer smo stvarno, ide nam posao. Kupci su zadovoljni, svi, ozbiljna je priča, stvarno dugo je rada iza nas. Ozbiljan pristup, mora biti ozbiljna priča. Svaka čast. Hvala vam. Svako dobro. Prijatno.